dire-diretso ang pamaglinis ilog o Abacan River Cleanup Drive in Ciudad Angeles. Ay report ng Patricia Mamao. Inyang Sabado, May 17, sinundoing pamaglinis o ing Abacan River Cleanup Drive, king partining Barangay Anunas, king Ciudad Angeles. Ing aktibidad, penimunandereng empleyado ning Balibago Water Works System Incorporated o BWSI, Metro Angeles Chamber of Commerce and Industry Incorporated o MAXI, Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated o ROACI, at Angeles City Environment and Natural Resources Office o Senro. Tinago niya naman Ketty Yanunas Barangay Captain Augusto Otto Flores, nagkakaisang Guardians President at ROACI Vice President Sonny Dobles, BWSI CSR Manager at ROACI Executive Director Minerva Arceo, MAXI Director Jen Arceo, Kaapka President Henry Pan, reng volunteer iba't king Barangay Anunas at reng miyembro ning nagkakaisang Guardians. Ganang tao dapat constant tama maging environment talaga. Kasi potang na yan, gagawa yung sakit siya, siyempre. Hanapin tang abungan niyang mabe po. Na minsan Tanzania na yung bagay mo makakit, yung makatakot. Kasi itong bakterya, kaya mo naman nakakit. O tayo, di nga anak, magbabadla kayo. Kaya atin lang, o dugpaya kayo, dala na kayong paligid. Sasakit na rin tao. Na dapat maglinis tao talaga. Kasaupla naman king aktibidad reng volunteers, iba't king Best Western at Hilton Clark. Adwang truck ning basura nga kolekta, iba't king River Bank at Ilog. Abacan River Cleanup Drive, bulanan niyang aktibidad king kapag nasa nalingapan niyang ilog. Kayag na naniting pa magpatupad community education campaigns, green workplace practices at environmental awareness para kareng Angelenyos. Lakwas na, kareng makatoknang king malapit king ilog. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.